So ini kita buat perlu kacang macam ni. Nanti dan sasisin. Ngam dade tali beri iba. Nang bah bantung situ. Hau juhur no situ pindah sebo tembei. Iba masuk penat pakadal. Nah, ini dengan sumari ini dengan ayun. Nah, thung ni. Anda dade beri iba sebo keti. Dia buat kasawa bahan nama bakis nayin kini hajan. Dia ngala tit syntiew mili mesti. Ngawan tit ini syntiew. Ini syntiew kita ngawan tit mili mesti. Dia siapa program floro mansa tunggu ya. Ini awak ya ni syntiew mau otak sini otak ini. Halo baru ki parlok ki jomka te mentak kesnya ka ben pi nya ai syntiew te ngate baru ka pi la me singa pi ha bai bi kai dun sya ko chi be ka no te ngamla le video bati nama idan shillong te ila wan myang shillong te ila le video lang te mentak kesni ai sya ai hak syntiew le long tunggu dia wei mo. Tentang ini ai syntiew memang bentuk lang hak syntiew nama syntiew kadai ka ba long nama ini nama ikan macam ni na syntiew te kadang ni hak syntiew ni ai menambah syntiew kita hantar lami sok betul ikan macam apa lami sok Iya ki perlu mo. te bala mi sok Te la miso deh. Dengan pedih te kisok. Ada buat penyamaran. Mak ya, okey. Ada yang telah air kami. Kalau tu siti agak lawan nak beda kat ini. Aku kendong. Tak bagus ya. Step lami. Ông tình ông sao phụ ba mau syntiew. Sapu hak syntiew. Tao keren tak yang keren sudah. Teng ni ya. Jam ni lah jendak thum syntiew, tapi ni kan syntiew. Ni lah det thum, tang si phang. Te ngin thum sa wei. Te mentah i gram macam mana? I dang te mentang ni lah de thum syntiew ni dengan thum sa uwe te dengan kat ikrama jangan ni bentuk takas ni thum syntiew Syntiew itu ketang Pintunya. pintu tentunya Vậy thung bà. Để bà. Tập bà cái để bà. Để bà sao quậy. Để bà pintu. Áp xua. Để pintu. Tập siapa pintu. Tetap pintu ke. Uni syntiew un hab de bentuk uni syntiew senang asmi so ni nak Besok. uni syntiew rasa unsa hana tu pi daulah ha dah bye guys Go down now. We will go down to make some more flowers because there are so many flowers because my grandma loves so much flowers. So we're gonna go down and make more flowers and I'm gonna eat first oats. So she'll make first flowers. I'll eat oats. So bye guys.
And now we're gonna make some more flowers down, so come follow me down. Program dengan dia Isintiw itu makin bahahin Maka dari Ibanan hamuk isintiw Karena itu sebenarnya banget banget tuh dialihkan bagi Edi Waktu itu kita mulai gugu aset santai kini bagi kurang palap eba gugu unya usentiw nemarbun bagi sentiw jong haki layap ting ning ning uni uwe ngamtip keteng udah uni keteng sentiw ngamtip toh Dah. Uni syntiew baru after kiketeng bis lili. Kiketeng bis lili. Kini syntiew kiketeng bis lili. Te mentangin thum syntiew no hani ha po ground floor. kasih itu dekat To guys, nga kapkanan namanya yang final dan tujuh tangan nang tambah ni nga tangan pelat ngali di saswa ngan sama seperti bye. Ini uni udah pis lili ubang awar kit ni mesti dengan ini sapi uni udah pis lili te mene mesti por bang lai thiet ngayo I uni ba namar ngampak don ku uni tak ada ngawan thiet no uni mene southern rai hanya ngatab do urunga tulurunga ngalapen perakum tu di hang tu ngan ai no ngala ai tu kendo klauru de mentang ngan ai biang uni kendo klau ngan ai no tu kendo kendiat kum tu mang buun scam dia nomor ba uni u am tri ulai tep du kendo kuntu nama ngalak dek ai tu kendo klau bat u rengamnya dengan ai biang do kendo klau na jerop menrak dengan bakso. We've been waiting for so long. We've been waiting for this time to begin. We ain't getting any older. I kinda feel a little younger. Run away and Mantan isi pimo uwi. Itu uwi. Oh. Yo I dem uwi. Te uni dia ngamtip lagi keteng syntiew ayu. Te kibatip ya uni keteng syntiew soba si ya tu yang keteng ayu ngamtip ngasutip nomor bang itendak meni kador jung u kede ars pasan pau tengkah siten rai.
so long. We've been waiting for this time to begin. We ain't getting any older. I kind of feel a little younger. Run away and Ngai ku belai ru ya pi barok ki perlok ki bapek ya ka channel jonga kum juru ya kita ki bapek tema ya ka channel jonga soba kersan yang ada ka balai subscribe ku besibun long.